kita tua mah. Ada orang kita tujuan ala dia beri kai pasen jadi masel-sel. Nah kaya anak kita kaya mah sa pagkatan pas usaha naman sa tuwa. Nah peto itu namin. Kami po kamu hami katinudoh mudo akan atau dos roha nami ipudi mo. So dos ni roha nami to hamu tikidingol mo. Unang mo sa may itu tua mah. Asarong dalan nami. Do akar keleng tao namang sungarong songono na kaula diskusa malinggad-linggad. Songo dingol munay. Nang peto itu hamu kaya na kon nam. Kadok mulyati ro hami. Tutuhani mamerika mudo si roham. Nung mulai masaw itu tutuet tao. Terus doroham mabumalubat. Dinaing pe, selamat jalan marihamu, selamat tinggal marihamu, patinulong mulo at kaya na koto. Ulayate. Ito, sa kesaksian mga pagdelengong muli namin. Jalo mana tua daw ito. Jalo di jalo. Kalau pasu-pasu ya nang ibigay ni Roham, ketabahan, kekuatan bimbing sini para makot, kain kon, gabi jol mana terpasu-pasu. Bereng dong itu behapan urus orang tua. Sumunin nang tu umatku. Dalam rasa meripat dari baik tidak lagi itu nama. Kalau ini kita kalau tidak rohanan sih. Saya mau cerita hidupmu bisa ditiru kakak para makoro maupun dalam harimu narasi berlori nanti ada amal juga disebut seperti dokter itu yang keparan tinggal menentukan kalau orang tua kelas satu di hamu ada anak rohanku bapak Bina bapak ini bawah glory di son bahunda bulan menganjur menampung semua baik kurang lebih bersiamin-amin kamu tak ada manusia yang sempurna ini menjokatan bilang guru kamu sudah di batuan yang kau sangat-sangat mendukung alai si orang terlalu biasa biar aku unang ala di sawah mesti gesipan idul orang berjul apalagi di bawah orang di bawah so orang aku bikin mesti gesipan bahwa amang mana so orang tua dong mana sih masukmu terus loh semua dunia ini walau ini bang anak biar dua anak tuh ay mabit ko na kos daw ba joko kuno kos belo dana udalen tuan ibu alay dang boy sa alay ba pata walo mo to ala niya ha ngarepot iba ero suhoy bubusi terpaksa walo kuno musap ko alay bang tinggal na sulit sa kui akadusay may sudi selamat jalan mayo selamat tinggal marihan anggi tua akar iyo akai rakotto na bang terlububi ba akan stuma po akan ng iyo di tininggal homu dabo di sini asa karulumul asa masrohay manang piga-piga dam na bang udi maho sa bagarami lepudi maho dirohanami ngal mo buhang kubo hanggang ganyan tinggal maro ditinggal ko selamat jalan Mario, selamat tinggal Maria bisa luna maktorasi mas siwang modal bangda atau madramu. Bang taring tahu sudah kami. Pasal semasa di kami kami jual wala memulai dulu Tuhan. Sangaru auto si uli roham. Au bisa sangaru tu pesta. Tu semangat dia di ruang kuali nggak putus biara kan. Kalau dia kita makasih mau dah. Pas masih dia kayak umum serapok kata nabi bawa tak dapatan geleng masuk geleng lah kita yotuani betul dia kepangilan kami mulai hati mari bongkak mahoda dapat tomat tuam Mari
identitas yang nomor 440 sia. Tergui. 440 sia. Saya solhot tu silang mi Yesus ing anakku. Masukut saha tau I edi monoko. Kita ditanyang na dinuduhan ni Tuhan Yesus, ali yang manami. Saya berbagi Tuhanmu, saya mengajarmu, saya menolak di kosong dan bergerak. Saya Tuhan selalu mengurus separi, saya sama dengan sopan sanami. Hidup saya dengan dosa Tuhan, unak kami tokyo tu penjuran, lalu mahamisan pangaku, ayora punah harajam, roh tagugun, roh lihasan pun saling leleng. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holongi rohani di batang aku. Dohot persawaran itu di korban diri mana totong maduhani kita semua. Amin. Horas mereka sulit. Ison dipatu pahami tuduh-tuduh si pangano. Modo tuk sonok pe ngduli. Naboy tarpatu pahami nagabi padupon nami tujuloguna. Bertangyang marajay asaka tulaw nak kana mangihut boy ujagar laot benon nami dan nami pasangapok kamuna nami asado honon nami ma songon hatani na madua titim na tinopa ma golang pangarahut na otik soselia nabuhu pasahat tamin waing iso tuhat taima na manggogi pasu-pasuna Madutu. Tapi mah rumah dia muna karena jadi belur lami. Sok-sok ini mah karena batu ni huta. Lumai bete salutna nanda tangi boran dia sudah di bagian sakit. Sadaro hatta kerajaan magalusi hata ni boran dia sudah. Jerope dia muna bona sudah tapi juga tu hatta apa tu kau di boran ni golapor. Nak kini kena BDG di batu amudo si pakanon. Do nomor dia lupa. Kalau pengaturan nami disudahkan tetap di bagian sakit. setabi masubang kurit punak kadig lanjut tu bahuri punak kingir ko kan kurit punak kadig lanjut tu terus kurit pe punak kadig oh iya oke lah lanjut tu mak iya isanga hurem kan ya udah pulang terus punak kan ingat deh bah jadi los mangihut tu simak Jakarta ni dongat tubuh hula-hula saluhuk na mahamutahin na hubungan kami. Molo tuk somoni pinakkaning si panganom na buy tarpatu pahami siyang kami bo nahasundo. Tok kamahami yang go na mangulah kulit. Apalagi tuis paradopon akaraja ni hula-hula ng akadongat tu. Molo pola pidi dahamu hami mangulah kulit. Say tarida manani hulit. Tubudian ni arion. Manabaya kasyaraw mamay dihami nang terlumubi ma. Di bona hasuton namin. Asa nagawi si panganulas ni Roham at tawag ini kita sa lupa.
pamurnak tudani ma saudara itu si panaili dihamuna saluhutna undangan nami napala tomot di bagasa pogino atau masa sedong nami masongon hatani nama tua titim natinopa golak pangarahuna tu otik sosadia si panganon nahu patu pahami lau hasagat tunot tadi bagasa pogino tuhat tanda bursunga manggohi pasu-pasuna ima tentu Raden Dokatu kami be Sokon dokon tu ulu kena ulang tadi pakai saktikon mandak mulai nong di batu pamu sian nasar hau berkami do butuh kami mengatur sepangan penyatu kamu jalan di jalur kami do benar kau ulang tak kapar jabaran naboho sian hamun-hamunan ya sudut ala libat tau song kami doa tubuhmu lubui bakal dengan ulang dari yang kami gabi betul na di ulang Sino man nagpapalang mo tuwakat na mag-ihut pa sa paon ni Badanta. Tuwata. Asa toho pa sa mundo sinda tuwa-tuwa. Asa balik terbuah pagawi. Tibod dalo si Gabet. Ari mo ba gabi? Asa mo sa paululuan. Asa pa 2 hari ma. Bago naman hakto ma. Naniagatan di Robean. Oras sa namin na madyalo. So kanima mo. Sugot namin na mga riyan. Sino mo diyan? Dia malak nga. Dia maulok mo. Dia bata na. Dia mananilok na. Gabi ma raja ni rungat tubuh sise matutui sise ni dahahangi nang hami te takas ma pabor nami dinaung maruzumulu sada aman siat tongat-tongat tamanang siat tongat-tongat di keluarga laos disakati rohanami ma raja ni rungat tubuh tuari bersugut patarota tu para dia nak persapok kinan digokor doho jauh-jauh nami dihamuna raja di dongat tubuh tulang hula-hula saluhukna dia malak-lak na dia unokna disukur razai namar tunggu raja mahita marang namar ria raja di nama nuku kamu raja parisya nami ima hatana jalalas iman anaduk oleh hati ma raja ini betul pun hasuton soka buah muna nabi niki di begitu tikion di nomor dodol gope na tutui sekamata-mata lubui masuk kamu na pun hasuton agidoli ala ni matutu di begitu tikion nomor toko raja mahida ima ngalaman jalo pas-pas satu hata tu akan bersugut siya naka tangyang yang boleh ulata baik ka raja dogot tubuh baik kali alih saluhuna ala ni matu raja dogot tubuh siya giyak matuakan naman roh paninggal ni nonda dua-dua disudai pinok para sugut antia ba damo pasu-pasu na nagsiribota na maragami sa tuhata pamulati man ang diha mo na sa iruna sinubot yan dia keadaan na umpartusi so dia magkara din naman tubuh gor nilo tatuan bersugut iba suku-suku na berjulu gabi ma jala horas dahang duli molo guarni ulot ta bersugut pertangyangan sarima tua sete bizu ayarong dondong namani roi matipuhun au na ditoru dupat dohak kunuaeng tak tersikat situ bijak disakapi rohanami mata ni ulot ta bersugut na margorma pertangyangan sarima tua langsung partusima raja ni dongat tubuh kobar lau tu si patu potak naboi tak patu pahami sumot dalatta mangido pasu-pasu siya tuhatay marhiti hamu raja ni dongat tubuh nang akan hula-hula buatun nami ma siya sisami ibulu songonima songo buah-buah nami dihamuna raja ni dongat tubuh nami raja panisi gabi bajalah oras dia mo raja ni dongat tubuh oh pati kubikin kaningan soal patang yang besar ini belum sama dua sebelum dia lusihan wilayah perlu depan negara terlebih mewanang hula-hula shopping so erang makata air pinakring tulang dah alay itor pette jo hopping tulang iturin na kumaten alay sebelum makatayaw mangido mangele kau jala kulok pajo sa serena upasay nang na dua lali mas turbingan
soroan mata masih berengang roha itor masyatusan itor huwerek di sonai tulangi rajai paran nina opuk kusyatu dan disosuri opung pertakut buhi sosuri jadi asatak kasulok kotu habuna raja nami tulang dia ada ton morohuro anong amang buru tuhamu ada do nama katai raja nami asa sikop ulot tahun alai moro di dia usah diri nebewedo bersak mengatasi do situ pada puhu dia dohok damang pasinuat dia meruduk muse tuhami oppu situ dulu songon oppu saroha tonggo marga nebewed si besahu di desida tupok tadi oppu kusiap pudan jadi mau lihat ma minta mohon nau molo huruk anong amang buru tuhamuna raja nami tulang ba dia ada dui alang udi humna hamu do bersak mengasasi situ paksa buku di hari songon ni majo songon buah pertama solusi mau lihat mah di sojoho peperan ni dainang si nomor obat na selubuk pakam songono anak ni dainang didok nak kening amang buru molo hudok pertamiangan alai dibagajang otik pertamiangan sarina dua jadi kakyani dokkonyan molo pertamiangan molo sarina dua depe adong songono molo be adong dinahurang na dikira rohamuna tu marga si hopping seduh lang molo kami adong do na tutu na sosidofono na tikos tembui hata honotong fusiak tami do jeri-jeri nami meredok pun akka perkelengan nami molo dia kana umurang mergacang na pasu-pasu nasa tasahasani lihat di mata tu hamu na peparan nida lekong mamoto dorohana mernida nak simalolongna dan dohoron nami asal numadus rohamuna namar haanggi namar domat tubuh pasauton ulau ni dalam tamat-tami yang tamat tadi bata asa anggia di peparan ni lekong tujulan nyariodo diharuk namu namar haanggi ditupak asli batu hatta dapotan panggawian perhorasan tujulan nyariom sedaya rohamuna dan dohoron nami arong dope sono utang muna dan dohoron nami arong dope sono silakona dan ngolo kami disi alai mulun madus rohamuna ritama tamiyang mamita dihahi hita digotang marpangido kita berhiti tamiyang sera pitta hita saduhuna asa saur madus di peperan yang guruku mulai siap bijang satu toru hamuna namar hahaanggi ima songon hatasian hami si bes sabut tulang mau lihat mularong na hurang ikro na wulu dohona mula amin sedari mak di pungguan na asal berdua so menebay hatani ya bangun nanti so sautik mau lihat mak di dokter hamuna natani sejulu rumah pertanyaan sarang kedua jadi bulosian kami kita namar maranggi nasi julu sohu matuknya apa nak kok Saudi warna ulu lain mah pertanyaan sarang kedua itu hodi so nadokonnya para selulinan kaning alumna hulang halang nasa ubung nasa jadi soalnya tadi itulah tenakan ini mulu naon dus rohamu na marhamaranggi masih dus rohamu na habi si penulubi ini na sina dilala ima so pwedon nami si julo so sinubo dia mula di ima tabona hitaman namar riarazo jadi nakaning dino hami pertanyaan sari matua alai romahamu raja di dongat tebunami raja panisi di pangidohamu pertanyaan sarung atua lasnunga tapangido paniroyong sian apala tulangi si topat sapuhu nyod diamat tanang maruzu nunga dilihat nasida semua makapar muludus rohamu namar hamaranggi idun na hinawulina di nasida di pangadiomi raja di dongat tu raja panisi bahulay kami may song lima doon namin
las marwata di sisi lo pagidot tadi bisa tikyon nyanga itu rekat lang tayo nak kaningan alay sa tabi jo Nabi menegayan nung tulong niya karekon nangi bulu hami dohok bere nami dos tuhan nami buhado bulu meruk pun akan duduk di huta ilo suku-suku saya nang bulate masih pasangapat daw ita molo di lubak purba ulaon sa nahinadwi bulahan anak lubak purba at terbiasa daw sa lubak purba majo molo di lubak samosir ulaon bulahan anak sa lubak samosir alay buhados rohata dongan na matuwa sa lubak purba di bola tu dia muna matuwa na sa lubak samosir ngasih sada ul pita sina tua alu sina tua ima salu pasamotir amalade salu papur jadi BP na tapi son na berupa marsen di luar manang marhuti sabur amtinak molo sesegi hatuan tutu ngama tua dulukna 72 tahun sian torok ni geleng pe ba ngasih hamarate hon tutuhan alai serek ni rohana binemuna budapoti bedo adong halang nasa ubuk elit halang nasa poras elit nasa ubuk tersoni do jala hutang siap kasuh do bulun dawok do usi jala songok kami na metueni huta pardulu sahani situ lupinau di do memang roputu sarong inna alai sa hubat pendam molo na cerita munai na ni atau munai adong go anak ko ni halat dang marhasohotan adong baru ni harat dang marhamulian alanya dang dapot rokak nak umur na dang dapot dope sateri dang adong sipatu paun di tangan nak sehingga dang marhasoho alai molo ot parmoding ni tutul dang disi buru nang tatakuk pada ni situ na beri au dapot rutak ya ngasoni pabeng itu hari molo umur munga matang be umur ni na halang na sobuki elit nasa halang nasa boras alay matang yang may tatuan dang gabi penghalang nongi benon ni Tuhan ini pasu-pasu itu paparan ni oppu gloria jadi hita hudul di tanah diri alay mo letak hutangi mo dituba at terpakai dobe tradisi na dituba na songonon na dibadulu na buha alay mo lo hubereng do iderio hami sen na metueni huta ngaboy tulu binauli madisi di panakok patangyangan sa matua ima mo lo sen na matua malate gurang yope yok kaulak kaning sisem bulu sisem bulu tasawti bersem bulu nai ibu suku namis tuamu mau lihat sisi kiri aja lewat memang melupakan tuh siap taksi di sono lu meragam benda huluk semua ini meragam didok sistemnya ibu lu mana manang na lu butuh tu ama satusan ni ani berarti na marbiak masosar alena ya hubere molopona nak koksian merlu butuh tu gak bisa ikutan nungga betong sistemnya ibu lu sosar disodo si patama biar madokko tapanak kok ma gua sistemnya ibu lu gak bisa ikutan duk nak kaning namar biak lu sosar jadi disodo ma biar madok benar huruf nak semula sistemnya ibu lu molo PGB tabai di mana lo putupu marang naga dapat tipe otik nai marang naga be lo putio ala na tonggo raja ni dongan tubusian namar minyak ibadah alai yang butut sedikotan tuk sobarani daw madok alai i perbinutak kudu dah Dumat tubuh di warung teh bangun lagi mak kelas pulau nabi sih nah masuk songono doda ido benna hita martukur aja totu tazo pitulang bison manuturi hita tazo ina tua manuturi hita nadong do pertimbangan di bagas rohak penuain nak huruf koni mau huduk lo butuh dari mana berarti atau itu namar miak sosor lihat dah dulu sokoni mana aku dulu ami
soalnya ka perjabaran nak kaningan si patuhani dua tukar bersebut so ini benar tot hita na batu di huda dua bila kau nak berada di dalam tulang kami saluna sila boti songonima bolo di tersingot di Gua Riulao nungga bisa tuluk kita ke kerajaan kami. Jadilah songonima di hamu Raja Sihoping bolo tulang ni kuhoke tong olo tarak toko ale Raja Sihoping mahuluk nangi songonima di hamu Raja Sihoping di dus ngerohatai tersingot jaka ulauri nungga dus rohatta saunari mangido mahami tuhamuna mersubut dalam munaro pasahatung pasu-pasui tuaka anak Nabi Nupusmon ditambah yang kahuti-huti ini nak tulang nawi diaka ulus nahir bangi molo dihamuna noai tulang si Hopi si Besa Putih ramai dohon hula-hula nami si Hopi dan buatan nami molo tersinggung yang kesibuan muna lama dapat tuk kami tutongan di bagas nami manang dipuguni alaman nami dalam muna pasahaton pasu-pasui lasongonima nang elek-elek nami tu saluhutna namar goar hula-hula namar goar hula-hula siap gicang satu toro siap toro satu gicang dohok madisi tulang nami tulang rohok nami dohok madisi tulang mangihuk nami elek-elek nami akar zani hula-hula ditabani eme namar ludu akka huti-huti nina tulang nami tutulun lebar pe pasahata muna ulus herbangi dalam muna mamasuk-masuk hami nungadus rohanami hami bona hasutun songonima jo songon elek-elek pangiruan nami tuhamuna saluhutna hula-hula nami dalam muna lahomat damotok kami kupasahat kami merdongan boleh hati itu tuh si foto tamuna raja nami enung be si kiring binyan tauleho si songono molo hudo anno bahurang buge na molo so hudo hurang tengkan na ikut dohonok hudo donga lasir haku edang dipatok kamu ulus seseles sabut dosa hula-hula berarti bulu dipasu-pasu hamu set dibata merhidak kata miang dohot akapapainan las marohat kudisi jala molo tu hula-hula tidak kau nak kening tolu mamalo maham mangele jadi molo dihami bahisik-hisik di pada kadongan nang pehata husip perlu do dibegedongan dohonok kudol arong doro natangis ia audang yudusi arong na merungut-ungut ia audang yudusi tulangi merhusip mau nang tuho lay murni dihusip-husipi di botodongan teridamai dihapiakan nasugu unang arong na merungut-ungut peparni leko tujulan nyari dohok dihamuna peparni akan marah-maranggi baik buah-buah nama sugut tuh pagi-pagi mau dangan nondong saya ini masih dohon aku mola tetulong duk sipul dong angko na sokan niyan bola bil kokalo dito kanya alaman ni mahamu hele kami alay dari rohamu lupat dohan nami angko bersubut nako dohan benon nami tu jauh jadi tu bodoh lah senaruan mereka kamu mereka siobingi sadar rohamu si besabot dohot si tulabora ibara ronokku ditulakku jadi tapora ronok mubi song nandok nakani na hope botohore takasian dui botohoi ayang goda mangon wang da ngon mangalep pisi ron aru nang mangalep pisi alai do daw molo tulak gimana tulakku do lasrohakku kali gabe mata lohor fusi ge di area tendok pusu-pusu munang adong na merumut-umut dipudi dan perlu ada umut-umut di pasomut saru pada odot elif ni hahaduli las maro nami to di sini bona tulang ino uhum na ino Raja Sihoping na hubang buwan
Buat jom iki pasal itu dah. Tubuh naniari. Seturi nakin. Pasal. Akka hula-hula si jalo bona-bona. Manang biasa disok akka hula-hula persiap. Boha dia nekilek nami akka raja nami raja ni hula-hula. Nasa tulog dia mo bisi. Jadi mau aja mak bolo tasio tu kabilan nami setulu mahami disi. Alai alala aku jalan tu mana bel genak kanin suku-suku. Saya dulu menakan jalo tu mana bohong. Tolong boku, senang boku. Baru tu akan bulu, ang boku san karing. Oh itu, karing ko senang boku, ya san. Itu ko anak muno lala. Wah. Ah, itu maksud tu. Orang asa hukum tu dua bahan. Jadi orang sugut san kain anggur, mana ada? Aku sakit na yang guru. Oh, benar raja shopping. Tulang raja ni aku dahin. Karena itu masih tu sama neng sapik ko. Dangi si bena tu aku ben. Itu lebih sikat dalam nama ni. Sono, karena kami tu neng kiresta. Kami sen hula bersiap. Molo tulang namin nong leben. Si mama orang nebega, kami lo mangkora koni, tulang mangi huk medi kami. Molo piano, si sera masuk ano si besaku, dohot, hula persiat si kardo, dohot tulang sobanaku, boha, memang buru. Si sera masuk kami, tong dohami, si sera baik kami, tong dohami, ditiki, termasuk namin nong, kupasat kami seluruh nai. Las marohamu di sini, mana apalah 2 hari 3 hari 4 kali masuk kami bulus, mai pisi pas hat kami. Atong do iyan nong hata konon nami hata gabi-gabi, dila nami minta tomat dari bata. So ni mapangilon nami to hamuna. Gabi tulang. Terhenti mengular ni, duli. Alarang ngolu sudi hitam non, saya li masuk. Rebutir don mengular, duli. Masalah repot, masalah tempat don non, tong. Habe pas do hula-hula nami ben kotong do parmuru nami ben nong kotong dangi jadi bara sonna tu itu sinang sai mata bae masuk hula-hula na merderek mata bae dangi sabaga sopan aku nak untuk shopping ate au di roha tong di sini pas tami itu siap turi si jalo sopan naranga gabe pas tami itu shopping tong inakin gula kate pasal time mah tu hula-hula utasway. Isaraha tak melulupi ate. Pasal time itu hula-hula manu. Sadahata. Tu hula-hula nami situ orang. Sarong leweni barokan pemakatai ini. Setabi mah diluluan na ni hormatan. Sebenarnya go pada datuk batak kodus ni roh harus selu. Bolo pinikiran na kanyang kapakatayoni na watusi bolo auda ono pulpintaw no mo sa deryon na upikiri si adong do ulaw sari madua olah manguli anak-anak na sari madua alay boleh dokon sari saur madua adok kalang alay boleh dirok musik saur mau dibulung imanak kanido monay pasti tikotaduk boleh dok musik tu gijang ni labang gajah jarang namai boleh tu gudang madi pungan naulion so kami hula-hula muna situ orang gabe jala horas mahamo kepargil lengon nami tu akan naing roh adong doa na namanya dua boleh nunga dos roha roh pasu-pasu ido humna didoko kamu nak kanitulu ala dos roha muna kami tengah ulu ayo dukun-dukun nak kida. Jadi apa? Terus marah tu toh. Tong ni mak boleh hati tulak. Situ lu pinauli. Mani. Tong mak situ lu pinauli. Saya di Joman. Awak anak dari Sodong kemari. Anak di masyarakat itu. Dari Sodong kemari. Jadi pada hakku. Kuha.
Boy do dapat masuk kami lipong do mana? Manukum majo atau hamu akan matua. Anggo pangiduan ni ala inangi tung naudi narik gadwe nak marpihap alai molo ditaran ni hula-hula ku lipong sian namot di ngomay satarak na di molo manik ngagabi anak kui Iyo tutunya namat pa jadi molo tungtumulo biar nong anak ko na yalaon noeng mula anak siya persiat gabi jumulo mana siya nau kapala masalay jadi taran nami ma hamo ang guapala na nilok mo na au lorau tuli namanukod daw mang napatarak ko daw di unang kating romo nang perdulupin maragaman iki iro na ulok inang namaksud ko na kulit kulo rapat masuk sulian daw inang jadi artinya molo tungarong peri jojo ni halaki banaring gambay ba molo hamo rapak ngarawat tula-ula na masok na iba mau lihat ya mang molo Sahab mamuse tu sinaga si mamora tulang marga gabe si hoping nunga nakin masuk tulipong nunga 9 juta 9 juta ba marga 9 juta iya atau syarahatan namun oh nasyarahatan na tabba marga tabba tok masyarahatan oh ha karena di hula-hula nami udah pala sehu bilang ya buah nasyarahat kami itu sendiri wah gawe salah horas molo ditarsingok di haroro muna saluhub na raja ni hula-hula nami nunga dos rohatta jala di bagasan nas ni rohahiba jadilah songonima ado raksatu si tong mapangidon nami Tuhanmu tulang nami si hopping ala manuguk pagi jolo marulau dope hita boha alai jolo husukut jo boda hasufuton tarsingot di harariot tasuguk pagi asa tertangido tutulangi jam nasoro mahamu tulang jadi boharo hita noaeng namar hamarang gyot terlubumi ba akainaida paniara nonai ikut 10 bawa sadainaina istilah lomar pakaian anggo hami hasuhutun siap nga bigero hasuhutun siap ina lumay bana dong kan jam 7 jadi labakan na iyalah dihalaki daling kan dihalaki do mantok tak kita mantok kuning jadi hom pertusok anggo hitaran amaran kita boy ni jam 7 ko jam 5 naman mang jam ono alana hita romani ahorbo anong pepasaron mo itulungan muslim asato anong kapamu pasato edang hamu maniat asawi rapak marsi panganok kita isi nah terjono jadi mau lihat sono matulang raja si hopping pangiduan nami ala marulau do hita menuguk pagi dungadus rohanami kami namar hamarangi Toktu jolo benomuna ma sapuk ni papan ame. Jadi hu pangido hokkani ma do waktu. Ido akka hamina kering namar domat tubu jamonom dang mungkin. Alai jamteng mata bae. Jamteng mata bae. Roba hamu raja di hula-hula nami. Markasi hobi. Jam sia teng songono no ini na teng manangan di marper alana di julu ni halaku bukan di huria do alana ben nahuduk songonina dua-dua alana hita pihasudu narong do pisudauta di hamu pangulian di huria nami
pukahamuma ulautai jamualu las pos dorohanami di hamu pamula di huria nami las hamuma paujukon sahat tumasikop so ni masuk Panginoon nami di hamu pamula di huria gabi asa tapatibu ma unang gabi sampai laruk-laruk malam menonon songonak kanong sampui saat berjam 10 kuncina dihita lu parjulu unang mo se hupangido tu Raja Panapol tapi hita hasu tu ketong dang boy jadi dos marohatta bona hasuhuton doh Razai Raja Panapol Razai Raja Pangalapa ikon tukotama ulauta Jamoro boha terlumubi badihamu Razai Raja Panapol di ulat tersebut Jamono mapanggiluan nami ngai kota maulota nah Panapol hatok pe kamu Jauh di bawah pada kamu. Ya di dalam masuk. Siapa kenapa? Jadi boleh hati mak dipanggil mu benar sultan. Dipanggil mi marang dipaniriom mi. Marsogot di ulat tatarsigot dia kana sia di ulau. Dia kahasahatan dokter manihub jabar ma pulang. Iya. Nakalingan nga di pasat kamu tu pa nabuli. Inari son waeng lutay ngano te biasa tahu dia itu kata di pajeng ano. Dilaroa dengan muslim. Na biasa nama doanya kapan ampul. Makanya tengah selalu naik ke dulu naik. Jadi nurut kami sih. Barak may tasawag tibo ng pagi. Iba pagkidot nami. Manabay hata ni Panapolon siap kami hasuhutom. Al-Sabuwi Mas Banganok kita mengatur dunia dan potongan. Jadi potongan nasional matabain. Asa totui mana kupakilohami tulungan namin no. Asabuwi hato ro nasida. Pinasama yan nong tu dengan muslim narono yang disong. Jadi mau latih tu Raja Nabi ma nababan ketepatan kami kadungan muslim. Mungkinlah orang nahu dison hadir. Belum berpanggiduan yang bapak satamu ma kalau awal langsung merdokran dongan rasa kurang pas. Biasanya dari suku bigi kalau doang burus kaya deh cibro. Di malam no pasaton secara orang dinggan. Ale mulu awi harus usia orbo. Ali itu ba lalu nahu Islam. Nahu si Josiah. Di sodong parani dubiawi. Ini maksud tu di son. Tuamu pasatamu ma langsung tu mana tu si kaya mana tu paisah. Gimana mungkin teben siya na mulate. Kalau tunggu nunggu bisok kapungnya, barang buido konomu ngay pasa tu hita baho matusi. Ilokod doon ni anaw, alay na marong dupya, tari. Marsika waktu pasahapin. Malate. Dongas sa hutanami. Dongan sa paradatan ni Damangom. Suang songonima ng nadyotang nami. Nadyotang nami dongan na batua na mardusuk-dusuk. Sarikat di tonga-tonga nito. Mono tarsingo tiap kapakubasyon. Dinahasian ni ulaun bersugo. Kupasahat kami matuhamuna. Sarikat dongas sahuta na mangurupi ma anggo akaboro nami. So ngunit ang Panginoon nami dihamuna na tua-tua paradatan nadong dihutaw. Buti ba? Ngarehan yang muna mati. Ruangan nama tua. Tabain harus di ruangan nama tua. Kebetulan bulan karena ko di lubang purba. Memang tohoro si sana ada doh di lubang samosir. Jadi nadengkan jalan na uli di na pinabotohon muna tu hamina matua di na adong di tonga-tonga ni hutaw. Parjulo sehari siya takasan nami na kening dang dapot lebih ditangi pinggol. Para manganon jam 3. Maulo na tu pagko besonido di pasahat tamu na tu hami na kaningan.
sarikat dong asa paradatan dohok sialabane na adong di tonga-tongani huta lubba purba doho lubba samosir hamisan na matua rade mahamidisi songonima hatana misan na matua walate Naho maksud songono patak kasamuzo tuak kadongan na tua na marlupa-lupa ni buado adong siap dona sida dong mangurupi hamono ang na tua paradatan na diso. Jadi songonima itu dihita saluhutna na tua na adong di desa Panjanganon memang nak kaninganin ditangi do percaparan mar dusun-dusun molo desa Panjanganon adong doon 10 dusun molo informasi na hubg na hadir tetonggo rajaon setiap dusun 2 na tua jadi di bagasan ni Ihsan hami na matua na adong di Lubak Purbaon mar pangidoan tu na tua na siya dusun nai alana 10 dusun desa Panjangan keluar Lubak Purba tinggal masih dusun nai tinggal mawelu unang itorbol lang awamang palaman tokon ina jadi marpanginuan bahami siyan hasuhuton bulang kamak Lubak Purba tuhita sa luhutna na tua na anong walu dusunay roma hita amang manlobot sogot mangurupi hami alana ko berang durbiya raksasa rusip belga jadi molhola kami do Lubak Purba do Lubak Samosir namiak konon mungkin hampir mampu jadi balaga rohanami alani balaga ni durbiyaon harap do rohanami sanna matua na adong di tonga-tonga di Lubak Purbaon robe bahita na walu dusunay rosugut lau mamiakon durbiyai songonima elekere no Pangiron nami sanna matua mau lihat di Parmangano da tua nami kono usaha nami do tibu alai merpangido kami to jolosikop maniang tulang si pesa putih martongani alaman dohot hula-hula si hobi bangulah pulau nah bapak sepakarong mahita alai molo tulubi otik siat jam contoh tate tapung macam 2 molo tu lobi otik siat jam 2 akaraja nami bah kami mangido mangilagi tasoni jorosikop mah hula-hula na 2 tasoni mah pangidon na Malati mak, semua manusia yang masuk ke bulan. Atas semua biasa nih. Ada nggak tak tuh jam 2, molo jam buka udah nih atas molo tepak 2 waktu rasa. So namun nganong di dua ibu udah berlanjut asal aku jam 2. Alai, so nengok mana? Mana tahu? Orang 10 be 2 terdapat jam 2. Bah, kamu ada di rumah matua, juli besipul nedui. Asa terlaksana umpamana tabba manang nasa 15 menit, 20 menit asa mana. Erang naut beda ulau di tengah-tengah di pediaman. Mulai. Parjol sehari mata mulai mengita tua mata pertinggan masai ala tingkat dona paling sudah 5 ulau tongkol raja gagasan tikyon. Jadi matok mula dari Tuhan, song-songoni nang tutulang nami. Sudena do akta dongan sahu tapi naro di bagasat tikyon. Mula tema dihamu na di sudi haroromuna. Saya tutur nama sogot pulau ni. Songoni masian boro. Banyak, hidup banyak parlemen di bawah. Iba tutu madong hati kita tomat tadi bata perdenggan masai ala boy dengan berdalan bormino ulon martonggo aja kita boleh hati mah hupasatami tu apa opung inong dohot bapa nasian toba dohot inang pe narong diso dohot sudi akadong asahu tadi so amang ina
Mulai ate mah di sudi aka penuturi muna jala sudi aka tangyang muna amangina daftar balus hami amangina setuhanima jalohamu aka naulina ringgan naung binahemuna tuhami sonima hatasian au moliate. Mula-mula kita mandok molat itu amat dapat enggak bahasa dipakilalo rohanami hamisian asuhuton apalagi lem di damang nang jumulu dia lah tuata mandok mulai hati hami tu opung nami tulang nami saluna horong ni hula-hula nang tulang nami do ngasahuta amang inang mandok mulai hati susudo jala belgado rohanami makalasot ihara dia ni rohamuna patikyo muna dipakai hamu do amangina dinala uletta burminon magnyang nilak kahamu amang dinaro makatai tarimo tu ulawan pertua ni damamu salu nai holang alani asil dat holong ni roha nasiat tuhatai do nabiyan di rohamuna saluna Mandok mulai ate tutok kami tu selalu nak buru nami na makubasi si panganut ta apala di burung ino tatar balus sami selalu na dengan dibasa asin ni roha na dibasak kamu tuhami sungsuni nang longas sahuta longas sarikat ni damangon narung diutong hubas jale sikap kamu amang inang ina makubasi ahang ala si patupota di ulang marsugut dinamanomo opung do tulang do salu na hula-hula di ulo kamu do salu na dibagas dame do las ni roa hami banjulo mangido mah maupung tulang do diamu salu na hula-hula bulutung adong amang di panjalon nami na hurang di nama jalo hamu di nama nomo hamu di ulo talo apalagi di baru dibagas bogino marsopo hami opung tulang 10 jari-jari pas 10 sada usi majuju ajari hamu hami opung tulang asa unang akka papinan nami na urangi gabi makurangi tong kolong muna tu hami geleng ni damang dong jumulu dalam Tuhan tau jadi diwurunginon opung tulang ulu tumpe istirahat tamu mengalap gugu di burmino lautu bagas muna marsada amat dapat tinggal bersima amat dungan yamu bujuk padu keluarga di bagas sahi paso jala tutong di bagas dame do las ni rohana siat Tuhan teh mulai situ rumah dukonon nami bulutung adong na hurang logi pakate yokku opung tulang lo diamu hula-hula saluna mangido maafami dia kapal giling omuna mulai tema soni mahata abang apuyon siang hami pinopar nida mangon Tuhan dapat tinggal bersima mamasu-masu kita mau lihat asa tatutup pulau ta di bawah satu morino tapi si Tuhan ta mari de nomor puji Jehovah nasangap puji Jehovah nasangap uhud marmulia puji Jehovah nasangap uhud marmulia amun sudi taruhan ringgas naria amun sudi naparowa naringgas marpungubi marulupolo sudi hamu sudi Malaysia marpungubi marulupolo sudi hamu sudi Malaysia atani debata udahan di perbungata pada ditikiom dia dek dosa buku nabadiai menata surat di saya Korin 10 ayat 20 saya nama do ipe namangan hamu manang namino manang hapi duda hamu baik kamu mai itu pasangan debata ipe namangan manang naminum hamu manang kia pe duda hamu
baik kamu may tahu pasangap di bata. Amin martang yang mahita. Kupuju pasangap pa mga kawar muna bagay ada Jehovah di bata ama para siroha di ngulunan. Ala dirajumi rohanami lo Tuhan asidoh tinggal di basa munak kujaluhan. Tuhan dinamar mula may Tuhan pungan nami di tikon. Dinaparjulo may Tuhan manukuto ima ama nanya haulongan ni rohanami. Nungasip pula li Tuhan dihatay hami ulaw panadaton na sumaralo tulo mo ni roham. Di baga sa dami do di baga las roham mamuka pa sito ngasa na manu. Nungasip pula bego hatay hami li Tuhan. Diari marsugot di partuat nilay nami. Dinapasahat pataron nami lay nami. Tu inganan paredianan pasatok kinami. Homa Tuhan na jong di pungan nami di ulan nami asa mardala do dengan ulaw ni na sumaralo tulo mo ni roham. Nasotung jadi marumutumut sudi ak kapamili si solhok naro pasu-pasu ma Tuhan ulau nami dari masjid pasu-pasu mali Tuhan pamili si solhok ni pen ama namion dinaneng ro tumopot ulau no dari masjid hami mangulehon ulau nami paredeton naso maralo tulo mani roham asi maroham mali Tuhan Jehovah di bata upasahat tanya Tuhan upara nilai nami tu rupa muna bediai totong matiroi na sida di bangsa dami do di bangsa las roha asa sada na sida songon inu manai lao paborhat to na dua-dua na sida tu inganan paredianan pasatok kinani nang hamili Tuhan na pungu di betongan ya lamano ina mardung sirang pi hamili Tuhan tumopot bagas nami ganung masere-sere pataro mahamili Tuhan di bangsa dami do las roha rap pajupang do akaya nakon nami do keluarga nami di ganung inganan nami ang jari marsugok pi tumopot inganan hamil Tuhan leo man yang ilaka do tiru di pikiran di gulu nami asa sotong di bagas salas roh hamil Tuhan mariti-hiti asi do dinggan ya masam postur hamil Tuhan natangi honong mutangyang nami mariti-hiti holong ni roham amin asi ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bataan dohot pasauran di tot di borbadiema na mangaramuti hita siya tikyon na hot manotong rodi sa liling-liling na. Amin, huras mahita sa lugna.